Aye, vatsonga va ka hina manyanga ti kombisa so namuntlha a ni lava ku analyze music na xikombelo to the vatsonga community, especially the vatsonga community of entertainment. It's about giving back to the community, you know. So lava va nga va na nhlahla ya ku landzelela na swilo leswi ni swi endlaku since 2015 va nga va swi realizing since 2015 usually lembe that's something that I do together with the group that I work with to give back to the community. So this year, because ni vone nga ri se hi talele ngopfu hala ka entertainment, ni vone swi ri na nkoka ku why not fuse giving back to the community with entertainment. How do I do it? Organize event the 27th March 2020 kapoza Chisanyama ya around Malamlele. If you need directions, we're gonna assist you with that. So this event mali hinkwayo leyi nga ta accumulate laya, it will be given back to the community through schools ku ya xava timhaka swa fana na sanitary towels, mafurha, tola, roll on, uniform, loko yo kota ku fika na kwalaho. But then yi tlhela yi pfuna ka that program leyi endlaku each and every year ya ku pfuna ta applications na the NSFAS applications. So my call is to entertainers. Guys, let's work together. I know I'm not an entertainer. I know mina anina nyiko liya ya ku vanhu va nga za va ta va ku va tiswa ya ku va la ku vona mina. But then I think this platform has access to artists, it has access to musicians, it has access to poets, it has access to dancers, it has access to a group of people lava va nga na tinyiko leti ti nga kota ku koka vanhu rinoko. Okay, sharp, let's go there. Let's go to that event. Let's go and push as hard as we can to accumulate to give up back to the community, and the community leyi give up back kita va ri ka the choice that artists who are gonna be part of this event. Because I think we're missing the line. Mina ni swi realize sweswiwani loko ni tshama ni swi languta man, no, a hi ringani. And because mina kumbexani ni kule ni ri na a certain privilege leyi van'wanyani va ri hava, then doesn't necessarily mean ku na vona va ri na yona. I think that's wrong because I chose not to see it. But now sweswiwani mihleketo yi ku pfumelelaku man ku analyze vutomi bya laha school, analyze vutomi bya vana va xikolo, u vona ku mali yi kala ku fika kwihi. Lero ku na lava nga ku hluphekeni swilo leswi swi nga need swo fana ti-pads, sanitary towels, swo fana na mafurha yo hlamba, mafurha yo tola, swo fana roll on. Swilo leswi nga essential for hygiene ya munhu, swilo leswi nga essential for ku munhu a hanya kahle. So I believe loko wo tirha as the entertainment game ya Vatsonga, it doesn't necessarily, we don't actually need big names or anything. Anyone nawe u nga ku voneni, if you believe you have a talent to push this event, access me. Let's push ku loko xikolo xi ya pfula, let's give back to the community. A hi kuriseni rixaka. So ku kuma u ri part of this event, first of all, I haven't approached anyone. I didn't approach a single artist. Why? Because I feel like such events should be through with the twela, which we see the vision of the event, because it's not commercial. It's giving back. It takes certain level of understanding poverty to see the need of giving back. So all the artists who gonna have the privilege of one of this video, please let's work together. The event I need to go iswandla swa hlantswana, munhu van'wana vanhu trying to kombeta nkoka wa ku tirhisana as a tribe. So the event at the 27th March, Pauza Chisanyama. So you can save the date. Nga ta tsakela ku tatanani se lava nga ta tsakela ku part of the event as artist, va nga texta ka 064 968 9940 ku ta kota ku finalize play line up. Tensini Vatsonga va ka hina va mbona video leyi.